Pokus s chamelónom. Účinkuje Silvia Bodorová. Pokus je založený na farebnej zmene látok v závislosti od pH prostredia. V 7 kadičkách máme v prvej hydroxid sodný, v druhej fenolftaleín, v tretej kyselinu chlorovodíkovú, v štvrtej manganistan traselný, v piatej círan železnatý, v šiestej rodanit sodný, v 7. žltú krvnú soľ. V 7 kadičkách máme pár kvapiek alebo kryštálikov chemikálií. Na úvod naberieme vodu z vodovodu a postupne prelievame.